za kolektiv Karaoke Show! Na kojem jeziku hoćete da pjevate? Koji? Čuju bosanski, pa taj znate. Haj neki drugi, neki teži. Kineski. Izvinite, nek djeca oproste, ovo stvarno kurcu ne valja. Ne, ozbiljno. Može li? Pa jebim ga, jel može? A možemo li sad? Hajmo probat na našem, jebim ga, da vidim kako će to biti. Jesmo mala zemlja, ali glasna u pičku maternu. Može li? Za narod ćemo lako, koji njebe mater. Prvi korak multimedijalnog bosanskog tanga je da svi izvadite mobilne telefone i upalite kamere. To je jebi ga. Tako treba. Valja naći mobitel, jebi ga. Dobro držite kamere da ne bude sranja, da ne izgubite. 3, 4, sad. Ima turistička zajednica sljedeće godine da uzme pare samo takvi. Čekajte, napravili smo sranje, jebi ga. Jes, majke. Jebi ga, moramo ispoštovati. Ali ja ne dam jeboj šampanjac, ja ne dam rakije, makar me stavili na crnu listu sa onim Novalčem. Živjeli, sretna nova godina! Laj, 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 laj. I da to svi stavimo na ove socijalne mreže, tako da čitav svijet vidi kako je Sarajevo luđački grad, pa da dođu sljedeće godine za novu godinu, pa da budemo najjači. Može li?